Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pangninang na sikol laging utama no sala mamadadalmun so kalilintad na ako suka pipiya ginawa na mambagyan no sira na matawap kababaya mamakinig sa mga idida di mga gulalan sa Maranawsong sa kapapagyan sa giyang ka iroy nagagaw na pananadam. Sagi kung mambumangay di din na siya na ito prinarinaw. Udin na ipukurmat siya kong utuwa ariakan. Matay dadato ada sa lakwarwar kida tumumuy. Aya din surad ya muda sa Marilaw Bulacan. Aya kalalayamin nirun na si Dato Bais. Sagi kung mambu pamangabagir ka no sa mga idida nagibuswat tayo andang iyo mabulayo ka o di nakalalayaman. Saging gaya ranaw ada sa lakorwar ko mga dapat kalilang tarapas sa malabang abo pindingaragalayo ka bituan. Malunyo kong butatang ngay sa sudika kabaisak ko guanyariya pamumuluan ng kariritan nata sa gyang gaya kapakaradian. Sa tarutok ni Runa Show kay sa sobangan siya nagusudi kang giginawayo patap pengampungan sa darana. Sa katepya kan dudakan rakanubuag yang gaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
I know see it to be saudara Pak Ikailai ade apa gunung tanah kau meeting di getenian nade kunai lawenakan nauka dilungit tauni anai dadau ditu memawi ade turai dia mau deh ainu bisanai kau kadai longit taunem nade bud nepiralung kain ane sele katanaku gedau kau kabentain somani sana di sakain nakelipatan taniana nakagi masino kau ade pagunutang kau ede rapai kai lagi namin belik kawe nakau kame bapi mikirakenam amatan kuki bulawi kita rintang di betahun ain tanah hidup terawunem kau bermerias segadau didudet to bayis
so busuk kata wangku akhirnya dia menutau sudah debiet